St Elizabeth mbarabine chikopo cha Uganda cha volleyball yabikirizo basimburwa mu butongora y'ishomero ryabo mu Kacika kandi aba batungana ubushaje cyo kurugomba bakunzi b'ishomero niko kugenda bino muhimbo gwo kuhangura cha East Africa. They are representing East Africa mu rwa kabiri over last time bakaza Arusha Tanzania hati nibazahuye Rwanda niteka obusinguzi obwahuye tukaba bakatano konka hati niteka ngo tuza kubabo kubanza kandi tuyije n'ekikopo omu volleyball trainingire munonga nabwa support y'abashomesa bitu ba coach bitu na rukundo yo muzano gutukuzana ntubahamiza ngo tukubayetere ekikopo omurundi ogundi obutwaza kuza Rwanda. Omuringo nugwo gumwe Bweranyangi garaza bino mudarwe fezo mu hockey yabici bageraho kutendeka kwa muheru nuko nabo kusimburwa mu butongoro bwe barukwaya kuba rkwija kusingura. Kurijira ku training tureba ngo tuyina mani mingi neba twegise kwijane chikopo tukaza nationals twakoraje munonga twaba bakabiro mu ihanga mwen hati twetebekana je munonga kugira ngo butwagire East Africa tujane chikopo ci East Africa. Emirundi eshate yibagireyo turamangu bazakoresha intu chamani munonga akuba experience hati bagine twinemuka abana abarugire mu senior 1 senior 2 senior 3 bona bacarimu abinji. Ntare bine chikopo cha hockey abwo boje nabo bino bwese cyo gusingura mu Rwanda kandi timu z'amashomero gona garukwisha kujwekyera Uganda kwetabo mu mpakezi zasimburwa mu Kampala okutambure kire cyo bwe barukore ko gwa Rwanda impakezi zirukwisha kuba impakezi zirukutandika rwa mukagoro kandi zikahasandira kwisha niziza kwetabwa mu timu z'amashomero ko rwo mu mahanga Tanzania Uganda Kenya hamwe na Rwanda batebekanisa kandi Uganda niyo yasingira chikopo cyo mwaka gwiro bwe rukusinga medali 18 hari ya 25 Abwa TV West and Aloysius Byamukama.